Pa, iz svih mjesta sad. Je li bilo i tenkova iz Hrvatske, ostalog naoružanja? Pa bilo je. Ovoga trenutka Jakeš pada. Ko je komandovao napadom na ove srpske borce iz Jakeša od hrvatskih snaga? Nisam bila upućena u to. Pa, teritorijalna odbrana Jakeša, Pečnika, pa ako ste naše tudi snage Hrvatske. Kako se zoveš? Zahrudin Zelentović. Koje su jedinice iz Hrvatske trenutno u Jakešu? Trenutno su hijenine. Ko njima komanduje? Hijena. Čuo sam za njega, nisam ga vidio, nisam bio sa njim. Odakle je on? Ne znam. Znam da je od Hrvatske, a ne znam odakle. Mene su natjerali. Dali mi košulju i dali prsluk. I dali mi mali onaj automat. Dali su ti oružje ove iz Hrvatske, ali nam odgovori šta rade trenutno Srbima u logorima koji se nalaze. To vam ne bi mogao reći, jer i ne znam, nisam upućen u te stvari. Šta vi kažete? Šta im rade? Pa ja sam čula da u Odžaku iz Novog Grada i ti srpskih sela Odžak, da su, ima dosta zarobljenika u Stroltu, u Odžaku i još nekim školama. I čula sam neke priče, nisam bila tam, vidjela, nikad nisam. Pričajte nam o tim pričama. Pa, čula sam kao da sjede muslimanski, kako muslimani sjede i da pjevaju hrvatske pjesme. Šta im još rade? Nisam čula. Oni nas udaraju, ubijaju. Ko vas ubija? Pričajte o tome. Udara nas Hrvatska vojska, Odžačani nas udaraju ako smo protiv njih. Udaraju nas ovi strani ljudi neki, nisi kad vidio, nisi s njima pričao. Ko su strani plaćenici u Hrvatskoj vojsci na ovom prostoru Bosne i Hercegovine? Tačnije sada Srpske Republike Krajine. To ne bi znala reći, što kaže drug Zero, što kaže, nije istina da su natjerali. Niko nikog nije natjerao. Ko je god htjeo ići, išao je. Je li bilo sukoba između muslimana i hrvatskih snaga u vašem mjestu? Pa jest bilo povremeno tih sukoba dok se nisu ujedinili. Kad se ujediniše, onda svi protiv Srba. Ima li slučajeva da su Hrvati ubili muslimane ili isprebijali zbog toga što nisu htjeli na položaj? Ima slučaja, sam nisu ubili na mrtvo, ima slučajeva koji su... Navedite imena isprebijanih muslimana. Ne znam sad baš tačno, ima Sardar Husein, ima Sardar Bajro, oni su isto dobili, ja isto sam dobio par puta u glavu. Zato što nisam se Šta ste vi rekli? Nije dobio. Šta nije dobio? Otkuda vi znate? Nije dobio, znam. Zato što mi je komšija i... Ja kažem da jesam dobio 3 puta u glavu udarca. Nisam se upuštio. Od Hrvata? Da, od Hrvata. Znate li njegovo ime? Zekić Miro. Recite nam sada kako vi mislite u stvari, šta smatrate, ko je kriv zbog toga što ste vi muslimani morali da prihvatite hrvatsku vlast? Ja mislim da je kriva Hrvatska. Zato. Zašto Hrvatska? Pa zato što je se ona umježala, mi smo mogli zajedno sa pravoslavcima, sa Srbima da budemo, da ne ratujemo. Oni se umježaže i ne možete više ljudi ostati živi nikako. Vi kažete da nije tačno ovo što on govori. Šta je onda istina? Ne, ja nisam rekla da nije tačno, već sam prokomentarisala da on nije dobio. Ja se slažem da je Hrvatska kriva za to sve. Nije li stvarno ima dosta nesloga između Hrvata i muslimana? Ima, prilično ima. Vi kao Hrvatica pričajte nam o tim neslogama. Kako vi Hrvati gledate na muslimane? Pa, ja nisam dosta umješana u to. Ja gledam svi ko svoju bratu. Ne mislim na vas lično. Pričajte nam o tome šta hrvatska vojska kaže, odnosno Hrvati za muslimane. Jesu li oni narod drugog reda, jesu oni porobljeni? Govorite nam otvoreno. Kažu ta Hrvatska vijeća odbrane i ti hrvatski plaćenici, hrvatski vojnici, bojovnici, kako hoćete, za većinu muslimana kažu da su oni suncokreti. Šta to znači? Da glavu okreću okreću, da. Šta još kažu za njih? Kako ih nazivaju?
Čula sam za tu. Recite. Pričajte nam još o tome kako se Hrvati odnose prema muslimanima. Ipak priznajete kao građanima drugog reda. Pa, kako koji ima dosta koji nikad nisu ni cijenili muslimane, ni šta. Je li ih smatrate ravnima sebi? Budete iskreni. Ja bar da, ostali, mislim da ne smatraju. Ja imam ženu i 2 djece i to sam izgubio, odvojen sam prije 11 godina. Kako? Je li izgubio ženu i djecu? Ne pričam ni sa Recite, bratom, ni sa samo ocem. malo sačekajte. Nije. Gdje su mu žena i djeca? Mislim da su ošli preko u Hrvatsku. Jest. Ja sam vidjela kad su ušli u autobus. Ko komanduje tom jedinicom protivavioncem koji tuče po srpskim položajima i napada srpska sela? Tačno vam ne znam. Ne znam jer ima i 10-ak ljudi koji radi kroz selo to. Zna li on ko komanduje tom jedinicom? Mislim da mora znat, pošto mu je brat. Rođeni brat. Ja ne znam. Neki vođa tih grupa. Njegov rođeni brat. Zašto ne kažete da mi je brat vođa tih grupa? Ja kažem da nije vođa, jer ja ne pričam 10 godina s bratom. A moguće, ja ne znam, sad vam kažem. Ja Jes. sam odvojen. Nije, čekaj Zero, i nije istina da ne priča s bratom 10 godina. Vidjela sam neki dan da pijete kafu zajedno. Ko onda govori istinu od vas dvoje? Šta misliš? Ja mislim da govorim istinu. A šta vi kažete? Ja znam da govorim istinu. Jer ne može ona znati u mojoj kući i s braćom da li ja pričam ili ne pričam. Je li sve srpsko što je kuća, čovjek mora ići pod nož, pod vatru? Ne treba, ja sam protiv. Ali tako se radi. Ali tako se radi jer su mi izigrani. Ovi s Hrvatske su palili kuće i... Ubijali ljude. Da, Srbe. da. Vi to ne činite iz mesta. Pa muškarci sigurno, a ženskinje ne znam. Recite mi zašto ne zna svet istinu o Srbima? Da su Srbi ugnjeteni na ovom prostoru? Zašto svet ne zna da hrvatska vojska je okupirala deo Bosne i Hercegovine? Šta mislite, zašto je to ta srpska nesreća da oni budu uvek nekakva strana koja je pod udar i ostalih i domaćih neprijatelja? Možda zaslijepljeni, ne znam na to odgovoriti. Šta zaslijepljeni? Ne vidi dobro, ne čuje dobro. Šta ja znam? Ko ne vidi, ne čuje? Pa svi mi dole. Znači, mržnja prema Srbima postoji kod vaših ljudi duboko negdje u duši, u srcu. Da.